Kaseng Congress hamek layar kelakentai ban ai tiket ya uba Osborne Karjana nakabenta ke election MDC ke Banutsawan. Uba Karjana belong President jong ke Eastern West Khasi Hills Congress ulapan pau ke jing sngo binyao hadin bai kerteng jong la bujinli no da ke kerteng jong ba Nathaniel Remai da ka bekeno baya ke tiket la lilam de kinong yelam kaseng. Uba Karjana ulakeno ya uhe ke MPCC uba Vincent H Bala but yo ba Anthony War bakila dia ke jinglong hok jong kaseng. Kelong bah kalai terik, hadu ke kat terik ru mdan ba apply tiket nang ni. Apply tang mengamarwe but kata kelong bah nak blok ru ngila recommend ya kerteng jonga ban yang kum u candidate nak kata ka RPR nong spung so yong konstitusi. Hadin kata ka JIU ngangam tipsu lapa ya kata ka submit ya kata ka recommendation Syaga District Congress Committee, dihadin kata kejia kolong ba, nang te na District Congress Committee bar ke MPC ke bapau kolong ba hadu ke kat kendai terik, ngingin ang perkat bangin yo ya ke parti tiket na Kongres, henry ya ke kat kendai terik kami iman ke kerteng jong iba Nathaniel Remai, kini ke pensyok wat ya ke blok hiu blok away.